Učimo se romunščina. Tema lekcije: kopalnica. Un vas de toaletă. Straniščna školjka. Un capac de toaletă. Straniščna deska. Hârtie igienică. Toaletni papir. Un suport pentru hârtie igienică. Držalo za toaletni papir. O chiuvetă. Umivalnik. Un robinet. Pipa. Un duș. Tuš. Un cap de duș. Glava tuša. O cadă. Kat. Un bideu. Bajd. O oglindă de baie. Kopalniško ogledalo. Un dulap de baie. Kopalniška omarica. Un raft de baie. Kopalniška polica. Un suport pentru prosoape. Držalo za brisače. Un cărlic pentru prosop. Kavelj za brisačo. O perdea de duș. Zavesa za tuš. Un covoraș de baie. Kopalniška preproga. Un prosop. Brisača. Un prosop de baie. Kopalna brisača. Un prosop de mâini. Brisača za roke. O lavetă de baie. Umivalna krpa. Un halat de baie. Kopalni plašč. Săpun. Milo. Săpun de mâini. Milo za roke. Un dispenser de săpun. Dozirnik mila. O săpunieră. Posodica za milo. O periuță de dinți. Zobna ščetka. Pastă de dinți. Zobna pasta. Un suport pentru periuțe. Držalo za zobne ščetke. Un pahar pentru periuță. Lonček za zobno ščetko. Șampon. Šampon. Balsam. Balzam.
Gel de duș. Gel za tuširanje. Un burete de baie. Kopalna goba. Un uscător de păr. Sušilnik za lase. Balsam. Un suport pentru hârtie igienică. Un prosop. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.